phela isisano ngendawo yakithi banipakithi siphenduka isihogo sikaSathane. Abafowethu abasaphila impilo ende bafa mihla namalanga. Ilanga lomlilo dlondloba libhaptini yonke mhlawumbe umthandaza ngaphenduka isiqima mlilo. Empeleni siyafa isililo. Silahlekele isihlobo abafowethu nabangani abangenaqala. Isidumbu sezohamba ngebhasi ngoba phela ngeke sisanela kuyisafasi. Sidinga inhlavu zomkhuleko ngoba ngiyabona lizwe liqala ngakithi ukubhubha. Hayibo singafa sithula. Sithula kanjani imphakathi wakithi siwumphakathi sibona amalungu omphakathi abulawa kwabo nabulawa. Sesabinda nama evidence sabukubulawa. Sesahlala singakhululekile sesabukufa. Bambulele sibheke sonke umfowethu kodwa emaphoyiseni senza ngathi asazilutho kwangathi sesiqimezile. Luphi ubumbano mabebulela umfowethu ungekhuluma lutho. Isigila mkhuba siyazenzela kule ndawo yakithi kwangathi asinaba bomthetho. Ngisakhuluma ngabomthetho. Abomthetho ngiyaqolisa ngiqondile ukunithuka. Abantu basaba ukuveza ubufakazi besaba ukufa. Inkinga nini isigila mkhuba nasithatha nazenza abangani benu niphila nazo nihleka nazo. Umuntu nimvalele namhlanje kusasusa ephumile. Nithi buphi ubulungisa kulabadlongulile. Nithi buphi ubulungisa kulababulele wandisa intandane ezweni. Sigijima yamihla namalanga sivika inhlavu singenzanga lutho. Kulamalanga usungafela into efile ufele ukuthi wazana nomngane oyisigebengu. Bayafa abangenaqala yande emgodi emalibeni. Ayanqipha emalungu emndenini. Kuvala izikole izingane zinqabela imfundo. Iyafa indawo yakithi imphakathi wakithi ugoqa izandla. Iseshile Nkosana Imbong'yenkosi. Yeah, ukuphi FM 104.1 the pumping beat of Vilakazi. Yokucala le poem le angathi kuthi sitawukhona kufika egcineni ini makwendeka so. Mfowethu angikuvusele kunjani? Ngikahle futhi wena. Kuningi angathi sizocala kula kule poem. Asilalela kule safasi nesithuma mlilo uthi kwendekeni angevakazi. Sicela Ngithi mina la the way sikende ngayo la beat yabo. Yeah. So kufa abantu labaningi angathi kumbe ukunothizile so ngimi into lemotivate ukuthi ngibhalele poem le ukuthi kufa abantu labaningi so then le line lelo ke lelihlekisako lelithi isidumbu sesizohamba ngebhasi ngoba phela ngeke sizanela kwisafasi. He says okay sengichazela lokho ukuthi mawungathi uyabuka labantu lese bafile vele nebhasi bangasayinela yabona. Then ubuya sine evidence la ngoba angeke asibati in general ukuthi ngoba ngicabanga suke singathi hambe lethi into lethi ukuthi siyambona umuntu makambulala but kukhona ukuthi vele yebo ubulawe ngisibani because ngeke umuntu amane athi dubule ngeke umuntu amane athi lona but sesiyasaba nasegcineni number 1 saba nokufa sesaba nokureport nokuthi ngibani ombulala even noma not ukuthi usaba ukuthi mhlambe usaba mhlambe lo muntu ukuthi utokubulala usaba nokuthi la maphoyisa njengoba usho asebenzisana nalala bulala leti gila mkhulu wabuye wayithinza nangala ku issue yabo sesiye rape. Yeah, that's why ngize kunyende so ichazile ukuthi inspire in the poem le kumuntu loqale kukuva today because se Barberton sinela sikhona khona but lo msakazo ulalelwe nebantu abangaphandle eBarberton ngibani Nkosana Nkosana ngiprince. Yeah, Nkosana ngiprince. Okay, Nkosana ke igama le poet. Okay, yeah. Njengoba ngiyimbongi so mina ngiyimbongi eSwati and Zulu yabo. Yeah. So I didn't think mangidothi prince. Yeah. The poet while imbongi yang understand ngathi bengekulunga. Yeah, bengekulunga ngithi prince the poet while ngenda ama poem ngeSwati nangezulu. Kwanami bengibalekisela leligama lami lela prince ukuthi bengekulunga ukuthi vele bengase babe confused mara umuntu prince akuthiwa ukuthi ngimuphi lo prince lo kushiwo yena. Yini le kwente mhlambe ukuthi ukhethe ku hire ngeSwati wena? ngeSwati nangesizulu yeah ngilimi lasekhaya. Ngokucala ngisho ukuthi yabona le English yona isiyakithi yajuka. Yeah. Bese la into le inspire ukuthi ngibhale ngeSwati nangezulu kakhulu ngilokuthi lelona lesiphila kiyo ne le environment lesikiyo like ngathi most abantu bakhona lokhu understand kahle mawuthi obatshela ngaleli lwimi la khona kulincela kahle beleni yabona. So if ngikhuluma ngezulu angathi kumbe nge-English I don't know bakhona abato relate but mine ngicabanga ukuthi imajority angeke beyiningi than since ngisase upcoming artist. No kwesingisi tawufuna bese uyaphinza us-explain futhi kaneSwati sebaleni njengoba sinjalo nalakithi akufuni ukuze ustory. Let's just stop man stick so okay chaza labe usho khona ukuthi okay nabo salunabo
not ngalesingisi ukuthi kwendekalani. Uyithathaphi i-poetry? Poetry angeke ngithi maybe into lengatalwa nayo ne ngisho ukuthi i-passion. You understand? So there was this girl bambita nga Susan. Okay. Susan Imbong'yenkosi ke yena. Yeah. So wang inspire lo cherry lo yoke. So ngaqala kuyithanza ngayi kahle poetry mina yabo. So ngafisa lokuthi okay if akhona ukukhuluma amagama so yini mina lengangihlula yabo ngoba nami ngiyayithanza lena. Yeah. Uwende kahle lokuchaza ngoba ngisafuna kusho ukuthi uku-inspire njani kunebantu laba inspire abantu ukuthi babone bafune ukubhala ngabo mara uchazile ukuthi naye ngisonkondlo so kube ngcono ngale ndlela ukuphi FM 104.1 the pumping beat of Nkosana iPCR FM party una Prince Vilakazi naNkosana Imbong'yenkosi safuna kuva ke la ukuthi usiphatheleni ukuthi yini le kakudopile njengoba ukuthi kunebantu abam-inspire utophinza siphelenye leyo ukuthi thina ngesahamba ngesafasi tafuna ibhasi hayi imnazi mara ikalunga izivusela abancane. Ngizwe iphimbo lo wesifazane limemeze emadlebeni ami inkosi ngafunga lona usesililweni ngibona amaqonse esinyembezi zegazi ngiyasibuza ubani sozolehlekelwa umphefumulo ngibona inhliziyo iboshwe ngamaketangi iphimbo livalelekile akakhona ukukhuluma umzimba ushwa ligazi ngifikela ukwesaba mina Nkosi umkhuleko kaDavid ngathi uphelelwa ngamandla sesidinga uqobo lwakho somandla isikhathi sokubeka idolo phansi sasabasifisha kumele sihlezi siqaphile inkinga sesaba sabelo dadewethu ngenzeka ibona abalandelayo izibani siqishiwe lonke lizwe likhungethe ubumnyama saluzibonakalisa ke Nkosi yami ke wena ube ngukukhanya maningi amantombazana athandana nabantu angathanda ukuthandana nabo inkinga uthando la namhlanje ungalifanisa nejele kuyinhlanhla ukuphuma usaphila ngibone wesifazane ethizeni uhlukumezwa mihla namalanga izinyembezi zakhe mangisihlanganisa siqathanise kunolwandle uyasaba ukubuyela emuva ekhaya abantu bazothina ezibusa kanti vele ungapha kwenqindezi ekhaya kade basiqede isikomo sikaKhumalo yena akasamthanda uKhumalo inkinga izingane zakhe uzoshiya nobani masehamba lizwe liyabhubha Nkosi ngenelela ngisho naloko kwakusilungela untethelelo kumbulele ngenaqala umntana abantu zange kumkhombisa intethelelo thumdle ngulwambulala uthengisa izitho zomzimba inhloko inyawo nokunye kwangasese Nkosi yami ngihawukele kule live lesiphila kilo sekumatima Nkosi yami Nkosana Imbong'yenkosi. Na bekasaba lokhu lamagagula lesikhathi usuyamkhulumisa lelithando walisathemba ka lesimo lesibukana nayo ku iPCR FM 104.1 the pumping beat of Nkosana ku #poetry on repeat sina Nkosana Imbong'yenkosi lelijali yakhuda lele ngathi uhambisana neBlack Diamond nokubona mabacula banalokuthi khuza wathi kahle la now umlaleli nangu make balalele la bafuna ukuchumana nawe bachumana nawe njani ku social media? Kwa Facebook Nkosana Nkosana KGOSANA Nkosana Tobejane then page lami it's Nkosana Imbong'yenkosi then uyangithola futhi na ka TikTok it's Nkosana 0402 yes then inumber yami we ungangifonela khona for my bookings it is 067 300 35 35 067 335 inemali lona yakho phakathi se ninzawo lothambela ukuthi njani mhlambe mangabe bafuna ukubuka because lama message lawa ngawayisa etkoleni kuma assembly ngiyacela lapha emjindini bekufuna ngabe sebakusebenzisile nje so ngikuphi inzawo lothambela usima bangabe bafuna ukubita lapha kubukhela khona like Go onke ma events. Awunankinga. Angikithi. Yabona ke baba ngeva naye lithanda ingikama bese bazangibitelo. Hayi ngiyale lithanda vele. Ngilomuntu lokhuluma naye akunankinga. Umuntu mana kukhulumeka. Wona nase tavern ngafitha ngoba ngiyacabanga le timba ngathi basacabanga nje kuphakamisa le bodlela uvetele live mani wena same time. Lokumshaya ngale bodlela yini lesikulinzako kuwe because yes nyalo uyacetha isikole ngiyacabanga noma mabe ufuna ukufocus kule journey yakho ye poetry khona mhlambe lo ngazirelizela kona khona lesi expectako kumbe ngafuna siqhubeke sikulandzele ku social media sitobona ngendona sibona ngokuhamba kwendlela meaning leni expect kanjani so ukuthi khona lo ngahle ukuthi ufuna ku release umsebenzi wakho wedwana Nkosana as poetry kune play lo khona lo ufuna kusendela kona wena lesingakubuka ukuthi okay singahle so attenda ishow yakho wedwana kungaba nelibhuku mhlambe lo totkhipha lento inkondlo kungaba nebantu labakufunako la angibathembi nginofonelwa abantu baka bathini labe ma social networks so awuthi ngibona asengende nje
Usemsakazweni sawubona. Siyaphila njani? Mfowethu makhula kunjani? Yeah. 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 Nawe makhula ngiyathemba ungaba nawo amandla kancane lamadoda lawa kufuna makwenteka mhlambe ema-event ngilokubekisela leli viki lelitako kune competition letsite lebakhona lapha abathoni lephakamisa ama-artist alakhaya ungaya kuwabukela ngiloko kwasupporta ngathi ngiloko leningakwenda la ungaba nemandla isiningi lemali le bavame kuyifuna lapha ukuthi into babukela so angathi ukuthi wenda njani mhlawumbe ungaba khona leli viki lelitako niyoba supporta nibabukela kuma BME yeah ngikhona intela ke jana nje ngiyacela nemasponsor because mina ngimuntu longamandla ke jana kube nginemandla lesizokube ngikufanelise ekugcina angathi abantu banemali ababonjani ukuthi ejana potential ke jana nje ayithatha siyabonga bathi ari siyabonga intela Nkosana yeah siyabonga makoko siyabonga gogo wami wena okay asibonge kumagula la kusishayela ku Pisa FM 104.1 pumping beat of Vilakazi nako uyeva ke bakufiselani so nathi yini lesiyibukako kuwe bato khona ke mabafuna ukuchaza sichase into lesiyibonako bunga singena ngasi ngumchasi ngasichaza into lesiyibonako mara nje ngikhulumela nalabantu ofuna ukuchaza yini mhlambe lesi expecta kumbe ngafuna siyoqale sekubukele kula ma competition lawo then ngokuhamba kwesikhathi khona lento kwenda yeah be into le mina nje lebe ngiyifisile kwami nje uyabona leyo coaster maybe event whereby to be perform Nkosana yeah like one man show yeah bengiyifisile ke leyo but not anytime soon maybe ngikhamba kwesikhathi yabona into nje labangakhona nje ukuthi bangisupporte ngayo ngilama donation nalo ukuthi baye TikTok ukubukela while ngiperform njenganyalo ngibacelile abaningi ukuthi okay ngibe ngibhizi RFM naleyo ngaba indlela ukuthi ungisupporte kuyangijabulisa kakhulu ngisafuna kuya kubo because labanyalo babonge wena bonga labo nalabo ke mhlambe even ngaba ngumlaleli nalaba kulaleli lofuna kubabonga wena nalaba kusite through ijourney yakho kufika la babonga yeah mawungathi bomene mangithola le thuba leli nokuthi kubonge ngingashi namunye mara ngiyasemba kuna 1 2 3 wena lawo lofuna kubabonga yeah asengiqale ngibonge nali lijaha ke yeah bona leli jaha leli ngiyabona ngabe akusilo wena Prince liphi lijaha leli jaha bathi sick niwakakhumali yeah ngaba kusile leli jaha ke angiboni ukuthi ngabe ngicubekile ke ngoba okay mangicala vele bengibhunya lo ka serious yabo lokuthi ngiyabonga naloko ukuvete lokho abantu abavame ukuveta bengibhunya lo ka serious yabona but then again yena akakazange nginika le spirit sokuthi hayi uyabhunya yekela ayi wathi hayi lokuthi noma bekangiyenga at that moment I didn't feel ukuthi bekangiyenga khani nami ukubonga ukuthi mara nje ayami lana budla la ngami yabona but then again ngibonga lokuthi akazange angidiscourage yabona wanginika nyalo ngikhona ke ndipoem the way ngikhona ngaye is because ngikhonile kudlula kule simo lebe ngikiso qala ngepoetry yabona so ngibonga yena kakhulu ayisengibonga ke kakhulu nabo bonke ke labalandzeli poetry yami ke yabona ngibonga bonke nalabo ngisupportako ngoba ngeke ngibadi bonke ukuthi ngibobani ma followers wami yabona but nje ngibonga kakhulu nje akugcwale akuchubeke nalabanye bente njalo sibonga ukuzivakashela khona la siyibukile ijourney yakho njengoba sebakhona so stokulandzela na ku social media every time mangabe sokuqala ukurelease lo ufuna ukurelease buya khona la msakatweni le ngifuna ukugcina ngako ikhwaya ujoina kanjani kuyi ikwaya phela ngithi ngimbo mina ngimbo ikwaya iyangibita ithi hayi host i-concert mina kethu lana manje besicela kwangathi ungashayela nje kwe-poem kwe-elethu yabona hayi poem yani net ye-elethu crazy elethu ngathi hayi mina ngingakhona madoda sengiloku mangingangena ba welcoming bafowethu nami ngativa ngisekhaya yabona ngasala ngichubeka nje nabo ngoba since nginabo yabona yakhona nalelo nayami ukuthi iboosteke yabona maybe bekunema event thite lebengeke ngikhone kwahamba ngedwa then mase nginekhwaya yabona ngiyakhona kuba exposed lembili leli phimbo liyavela ngale kumbe ligcina la kule nkondlo kuphela kumbe likhona lelo kuhlabela ngale nothi sekumane kuvela ukuthi ngiyabisa siba
Sengimane ngicalisa sibalo ngoba ayithena ayikake yahlula umuntu. Yeah. Hayi ngiyabagitsela futhi mina kahlahle bangilethele spirit yabona. That thing. No, nakethi siyabonga ukuthi sivakashele la. Hamba kahle. Sibonge sitakubita na next time kumbe sitakubita so win something njengoba uhlalele ukuthi uyakowina. Inyalo ngisayawina ama BMA. Uvile ke ma-awuza la khaya sitawubuya ke siyibungade le out masoyithethe la. Sichube kanjalo ke nehlelo siya ku 10 o'clock siku #poetry on repeat nawe mangabe ke ungathuswa Nkosana la. I'm happy kimi ufike elithando la drivisa kancane so ngabe uyasaba uma ungisonkondle ukuthi usaba kuda la buya asikhulume i-platform yeni le then ubuye uhaya khona la nawe bathi ukusupporta siyachubeka siya 10 o'clock la siya khona ke i-party yethu isaqala ngishilo ukuthi akusiyi party ke le tema artist. Let's talk about it. Let's talk about it.